Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Imana ibagire neza. Twongeye gushima Imana. Imana yongeye kuduhuza muri kino gitondo muri amasaha yo nawe uherereye. Imana ibaho umugisha. Dushima Imana yongeye kugira neza. Imana yacu niyo kwizerwa. Imana yacu ni inyembabazi. Imana yacu ni urukundo rwinshi cyane. Turayishimira muri kino gitondo. Tubahaye ikaze rero mwese, abari kuri Zoom Uwiteka abaha umugisha, abari kuri YouTube kuri Ndika Gospel TV Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, niba ari rya mbere ubanye natwe kuri YouTube channel ya Ndika Gospel TV, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bigenda tunyuza hano kuri YouTube channel yacu. Imana ibaha umugisha rero kuba muri hano kugira ngo dusenge, kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yadushize ku mutima muri kino gitondo. Birashoboka ko utameze neza, birashoboka ko hari bitari kugenda neza, nk'uko bisanzwe dukomere kandi duhumure. Yesu aracyari ku ngoma. Haleluya. Yesu aracyari ku ngoma kandi aracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Icyatumye Imana ikurema, icyatumye Imana ikuzana kuri iyi si, izagikomeza kandi izagisohoza amahoro. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge dushime Imana kuri iki gitondo. Imana yongeye kandi kutugirira neza, ikaba iduhuje hano abo turi kumwe kuri Zoom. Nagira ngo mbasabe mwese abo bishoboka dufungure mikrofone zacu, tuzamure isengesho, dushime Imana kuri kino gitondo. Ndaza gusaba umubyeyi wacu Mama Viola azamure isengesho yo gushima Imana muri kino gitondo, afungure mikrofone. Ariko n'abandi bose turi kumwe kuri Zoom, mufungure mikrofone zanyu, tuzamure amajwi yacu twese, dusenge isengesho ryo gushima Imana. Haleluya. Imana tuyishimire, amajwi yacu azamuke imbere y'Uwiteka. Dushima Imana ko itugiriye neza kandi gikomeje kubana natwe. Bari kuri YouTube namwe muraza gushima Imana aho muri hose, muzamure isengesho ryo gushima Imana. Imana ibahe umugisha. Reka twese dufatanye mu izina rya Yesu. Karibu Mama Viola, turakwakiriye. Imana iguhe umugisha. Dusenge. Shalom shalom. Reka dushimire Imana igitondo cyiza ko twabyitse amahoro. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ibereye, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubutegetsi, Imana ivuga bigakoreka. Yesu Kristo mwiza, wewe wabanye n'Abanyisirayeli ukabana nabo mu rugendo, ukabashikana amahoro, ukabajabutsa ikiyaga gitukura, gacikamo kubiri bakaja mu isi yumye. Uri Imana dusenga, uri Imana igira neza, uri Imana ituzigama, Imana imwezagira. Reka tugushimire, reka tugukengurukire iki gitondo cyiza, kuri umubyeyi mwiza, kuri Imana yacu kandi kuri Imana ishoboye, kandi ko ari mu ijuru n'isi n'ibibaho. Nta yindi Mana iriyo yo gusenga atari wowe, nta yindi Mana iguha amahoro atari wowe, nta yindi Mana ituzigama atari wowe, nta yindi Mana yaduhaye kuduha igitondo cyiza. Turagushimiye, turagukengurukiye ko watuzigamye iri joro ryose tukaba twabyutse amahoro. Ni kubw'urukundo rwawe no kubw'imbabazi zawe. Databuja w'amahoro, muvyeyi wacu, nubihererwe icyubahiro. Turagushimiye, turagukengurukiye ko twabyutse amahoro. Turagukengurukiye ko turatuzigama. Turakengurutse ko wazigamye ibintu byacu. Turakengurutse ko wazigamye imiryango yacu. Turakengurutse ko wazigamye ibihugu byacu. Turakengurutse Mwami kuri Imana y'amahoro. Turakengurutse kuri Imana ishoboye, turakengurutse kuri Imana ivuga bigakoreka. None Data, turagushimiye, turakengurukiye ku mahoro uduha muri isudere, muri Nuzeya, muri surejiyo yacu. Databuja w'amahoro, turagushimiye rwose, turagukengurukiye. Bihererwe icyubahiro, uri umubyeyi wacu. Turagushimiye kugenda tukiza indwara. Turagushimiye gushishikara udufungurwa. Turagushimiye gushishikara udukiza. Databuja w'amahoro, uturemereye. Turagushimiye gukora ibitangaza umunsi ku munsi tutakubona.
turagushimiye mwami gushishikara kuduhuza n'abadestina helper batwinjiza mu masezerano yacu abadufasha kugira dushike mu masezerano yacu ibyo nabyo turabigushimiye kandi turabigukengurukiye muvyeyi wacu mana yacu umwe wese ngaha ku gicaniro afise ibyo agushimira kandi agukengurukira wamukoreye none turagushyize hejuru turagutaziriye turakwinginze igitondo cyiza dushyize mu kiganza cyawe uyu munsi wose dushyize mu kiganza cyawe twibuke ko umunsi w'umugisha umunsi w'amahoro umunsi wo kwishima mwami umunsi wo kugenzurirwa na marayika umunsi wo kugenzurirwa nawe umunsi w'ubutwari umunsi wo kukubona umunsi wo kubohoka mwana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uyu munsi turawejeje mu maraso yawe uje tutaramuje ni satani n'abadayimoni nabo bashafise kuno munsi mu izina rya Yesu batsindwe mu izina rya Yesu satani n'abadayimoni abamukorera bose batsindwe mu izina rya Yesu turataramuje turataramuje amageko turataramuje uburozi turataramuje ikiyaga n'ikimazi turataramuje satani turataramuje Yesu Kristo Kristo mzee wacu mana Abrahamu na Isaka na Yakobo ndwara turazitaramuje mu izina rya Yesu duhaye kandi n'akaribu mpemu wa mwami dati igitondo cyiza tugirira ikigongwe twese aho turi ngaho ku gicaniro imiryango yacu n'abari kuri YouTube bose twese tugirira ikigongwe dukundire mwami donye imbabazi zawe mwemu wawe nawe aze kubana natwe aze kuturongora uwo munsi tuze kurongorwa nawe aze kutwibira ibanga tuze kubona ubwiza bwawe n'izina rya Yesu turakwingiza ishikari kurongora mwama badufasha kugira twinjire mu amasezerano yacu tuyashikeko abari ngaho ku caniro abari kuri YouTube imiryango yacu ibibono byacu aboneka kubonoka mwami turakwingiza kugirire neza ishikari kutwigisha ijambo ryawe shishikari kutwigisha ijambo ryawe shishikari kutugirira neza mwama hose shishikari kuduha ambironema nziza data bushobo amahoro uzokoze mwami uyu munsi ikiganza cyawe mutwo kwibagirana gusenga ibihugu byacu uyu munsi mwami protection yawe mwenyewe wumvise ibihugu byacu faveri yawe wumvise ibihugu byacu habonekana amahoro habonekana ubwiza bwawe habonekana urukundo bwinshi habonekana imbabazi nyinshi ibyo dutaramuje n'intambara mu izina rya Yesu kuva kuri satani turataramuje imfu mu izina rya Yesu mu bihugu by'ibiyaga bigari uzokoze Yesu turasengeye mwami umurongozi wacu shishikare kumuha ijambo rikwiranye n'imitima yacu ikeneye data bushoma ukanaruze kugenderamo n'ugisuzuma ko kuko ngo tuve mu bwiza tuje mu bundi kandi ijambo nicyo rikiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 haleluya urakoze cyane Imana iguha mwinshi cyane mu wacu dukomeje kubakira abaje nyuma Imana ibaho umugisha abaje twatangiye gusenga Imana ibaho umugisha ari kuri Zoom Imana ibaho umugisha abari kuri YouTube Imana ibaho umugisha mwese mwumve mukube neza mu izina rya Yesu haleluya nagira ngo muri uyu mwanya mbere ko dusangira ijambo ry'Imana niba ari nk'umuntu wifuza gushima Imana niba ari ikintu Imana yakoze muri iki cyumweru ukaba wifuza gushima Imana nagira ngo tukwakire niba cyane abo turi kumwe kuri Zoom niba hari ishimwe ufite wumva wasangiza bene so bari kuri YouTube cyangwa se bari kuri Zoom akaba ari ishimwe ufite wari dusangiza abo turi kumwe kuri Zoom ishimwe ryawe n'abari kuri YouTube baraza kuryumva niba wumva uri free kudusangiza ubuhamya cyangwa se nta cyangwa se ishimwe wari dusangiza tugashima Imana muri kino gitondo by'Imana iba yakoze muri iki cyumweru niba uri kuri YouTube ushobora kwandika muri commentaire ishimwe ryawe ariko niba uri kuri Zoom wafungura mikrofone yawe tukakwakira ugashima Imana haleluya haleluya Jesus Zoom niba hari ufite ishimwe
yifuza gutambutsa, abaye ntawe uhari twakomeza. Amen. Ubwo ntawe uhari kuri Zoom, niba kuri YouTube hari wakwandika muri commentaire ushima Imana ku by'Imana yakoze. Ndabizi ko bihari, twese ko turi hano kuba turiho duhumeka umwuka w'abazima, nabyo ni ishimwe rikomeye cyane. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu minota mikenya. Abo twabanye muri iki cyumweru twari turi gusaba Imana biduhuze n'abantu b'umugisha, aba destiny helper bacu, kandi turizera ko Imana yumvise gusenga kwacu. Turizera ko Imana yatugiriye neza, kandi tugiye guhura n'abantu b'umugisha koko mu buzima bwacu, tugiye guhura n'abantu b'ingenzi, kandi Imana iraza kubidukorera. Turabyizeye, kandi nawe ukomeze kwizera Imana. Imana iraza kubikora mu izina rya Yesu. Iki gitondo rero cyangwa se amasaha, nagira ngo mbabwire ko uko twasenze dusaba Imana ngo iduhuze n'abantu b'umugisha, Imana iradusaba ko natwe twabera abandi umugisha. Buri muntu wese unkurikiye, buri muntu wese uri kunyumva, Imana iramusaba ko nawe yabera abandi umugisha. Yabera abandi umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu byo ushoboye, mu butunzi bwawe, mu bwenge bwawe, mbese buri kintu cyose Imana yaguhaye. Ntabwo yakiguhaye ngo kibe icyawe, ahubwo yakiguhaye kugira ngo kibere abandi umugisha, abandi ba benefit ku Imana yaguhaye. Rero twarasenze dusaba Imana ngo Imana iduhuze n'abantu b'umugisha. Hari n'undi muntu uri gusenga nawe avuga ngo Mana ndagusaba umuze n'umuntu w'umugisha, kandi ugasanga uwo muntu w'umugisha ni wewe nanjye. Rero Imana yadusaba ko natwe tubera abandi umugisha. Uhereye umunsi ukomeze cyangwa se utangire nawe kubera abandi umugisha. Hari ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 11 umurongo wa 25 cyangwa se wa 25. Turaza gusoma texte nka zibiri. Imigani igice cya 11 umurongo wa 25 cyangwa se 25. Bibiliya avuga ngo umunyabuntu azabyibuha. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se azaguka, azakomera, azagera ku bintu bikomeye cyane. Ngo kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Mu yandi magambo, uwugirira neza abandi nawe azagirirwa neza. Imana ishimwe cyane. Umuntu ufite ubuntu, ufite umutima w'ubuntu, umutima wo gufasha, umutima wo gutanga, umutima wo gushyigikira, umutima wo kugirira impuhwe abandi, uwo muntu ngo azabyibuha, cyangwa se azagira amagara meza, azagira ubuzima bwiza. Kuko Bibiliya avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubiba urukundo, ugatanga, ugafasha abandi, nawe uzabisarura. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo muri kino gitondo iri banga nawe uryumve. Ntukaba umuntu gusa utega ibiganza ngo abandi baguhe, abandi bagufashe, abandi bagusengere, abandi bagushigikire. Oya, urenge kuri iyo level, ahubwo natwe tube abatanga service, abafasha abandi, abashigikira abandi, abasengera abandi, abingingira abandi, abagirira umutwaro abandi. Tugere kuri urwo rwego rwo gutekerereza abandi, nibwo natwe tutabasha guhabwa umugisha mu buzima bwacu. Haleluya. Hari ibyanditswe byinshi hano nari nateguye byo gusoma, ariko muze kugenda mubisoma. Muri Matayo 5:16 uze kuhasoma. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 uze kuhasoma. Luka igice cya 6 umurongo wa 31 uze kuhasoma. Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 uze kuhasoma. Aha hose hagenda hatwereka uburyo Imana yadushizemo ibintu byinshi byabera abandi umugisha. Natwe rero dukwiriye kubikoresha kugira ngo abandi bantu bahabwe umugisha. Nagira nkwibutse muri kino gitondo, nagira nkwibutse muri kano kanya, hari abantu bazahabwa umugisha, hari abantu bazava ku rwego rumwe bakagera ku rundi, kubera ko hari icyo nawe wabikozeho, hari icyo wabafashije. Wenda bizagusaba
kwishyurira umunyeshuri umwe amashuri kugira ngo yige, wenda bizagusaba gufata ubutunzi bwawe ugashigikira umuntu ari mu muhamagaro, wenda bizagusaba gufata umwanya wo gusengera abantu. Haleluya. Ariko hari ikintu ugomba gukora kugira ngo undi muntu nawe ahabwe umugisha. Ibyo rero nubikora n'umutima ukunze, nawe uzahabwa umugisha, abawe nawe bazagirirwa neza. Kuko ugira umutima wo gufasha abandi, niko n'abandi bazatekereza kugufasha. Yewe niyo batagufasha wewe, bakazafasha abana bawe, bakazafasha abagukomokaho, kuko igihe cyose ineza umuntu yagize ntabwo ijya ihera. Haleluya. Rero Imana natwe dushoboze muri kino gitondo kugira ngo natwe tubere abandi umugisha. Haleluya. Kandi Imana izatugirira neza. Bibiliya ivuga ngo gutanga birimo umugisha kuruta guhabwa. Twitoze gushigikira umurimo w'Imana, twitoze gusapotinga abandi, twitoze gukora ineza. Imana izatugirira neza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndizera ko muri kubyumva kandi muri kubyakira mu izina rya Yesu. Reka dusoreze kuri kino cyanditswe Paulo yavuze mu gitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Abefeso cyangwa se Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Haleluya. Imana yifuza ko natwe tubera abandi umugisha, kandi ntukibwire mu mutima ngo se ngo njyewe nakora iki, njyewe nafashe iki. Buri muntu wese afite icyo Imana yamuhaye, afite icyo Imana yamusizemo, kandi icyo ngicyo Imana yaguhaye nicyo nyine ugomba gukoresha kugira ngo abandi bantu bahabwe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abanyefeso cyangwa se Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 10 uvuga uko Bibiliya ivuga. Bibiliya avuga ngo kuko turi abo yaremye. Haleluya. Ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turaba Imana yaremye. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana yakuremye ariko ikuremera gukora imirimo myiza uri muri Kristo Yesu. Kuva warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari imirimo myiza Imana yakuremeye muri Kristo Yesu ugomba gukora mu buzima bwawe. Nta nubwo wari ukwiye gutekereza cyangwa se gutegereza ko ari umuntu ukubwira ibyo gukora, kuko kuba muri Kristo Yesu byagwesheje ubuntu, byagwesheje amahirwe yo gukora imirimo myiza. Haleluya. Ngo iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Iyo mirimo myiza Imana yamaze kwitegura kuva kera, kandi ngo tugomba kuyigenderamo. Yesu ashimwe cyane. Imana yaturemye muri Kristo Yesu. Imana yadushizemo ubuntu butandukanye. Imana yaduha impano zitandukanye. Haleluya. Ariko ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo natwe tubikorere abandi. Iyo mirimo myiza tuyigenderemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiwicare gusa utegereje, ahubwo ujye usaba Imana iteka ryose Imana iguhishurire. Ese Imana niki nakora kugira ngo abantu bahabwe umugisha? Hari abantu muri iyi si babuze amahoro. Hari abantu muri iyi si babuze umunezero. Hari abantu muri iyi si babuze abantu babahumuriza, babaremesha. Hari abantu muri iyi si batakaje ibyiringiro. Ariko wowe kuba uri muri Kristo Yesu, Imana yaguhaye amahoro, Imana yaguhaye umunezero, Imana yaguhaye agakiza, Imana yaguhaye ubugingo buhoraho, Imana yaguhaye amafaranga, Imana yaguhaye ubutunzi, Imana yaguhaye ubugenge. Ibyo byose Imana yaguhaye, nagira ngo ubikusanye hamwe utangire kubikoresha kugira ngo n'abandi bahabwe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ntuzave muri iyi si utarakoze imirimo myiza Imana yaguteguriye muri Kristo Yesu. Tangira uyu munsi ubyitozo ubyimenyereze, uraza kubona ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge muri uyu mwanya. Ndaza gusaba Mama Adrienne adufashe azamura isengesho. Haleluya. Asenge, twese dufatanye dusenge, tubwire Imana ngo Mana, nihe mirimo myiza waturemeye gukora. Haleluya. Yewe Imana yashyize ku mutima gutanga igicaniro cyo gusenga. Umaze imyaka irenga 5 dusenga dukoresheje ikoranabuhanga. Mu myaka 2 ishize Imana yashyize ku mutima gufasha abanyeshuri kubijyanye n'ibikoresho by'ishuri, kandi Imana igenda idushoboza gahoro gahoro tugenda tubikora.
hari n'indi mirimo itandukanye tugenda dukora kuko Imana igenda idushiramo. Nawe hari ibindi Imana yagushizemo, hari ibindi Imana yakubwiye ugomba gukora. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Mureke bene data dukoreshe impano zacu, dukoreshe Imana yadusizemo byose kugira ngo abandi bantu bahabwe umugisha muri Kristo Yesu. Haleluya. Wemerewe kuba igikoresho cy'Imana ubwo dutegereje ko n'abandi haleluya batubera umugisha, ariko natwe tubera abandi umugisha kugira ngo nabo babone kugira neza kw'Imana binyuze muri twe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mama Adrien niba twumva yafungura mikrofone tugafatanya n'abandi twese. Imana itugire neza kandi Imana idushoboze muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Karibu Mama Adrien, Imana ibahe umugisha. Amen. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi turagushimiye iteka iyo turyumvise hari intambwe dutera mu by'umwuka. N'uyu munsi uraduhuguye Mwami, reka utwemerere ko ijambo ryawe riratubwira ngo turi abo waremye kandi uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Duciye bugufi Mwami ngo iyo mirimo wamaze gutegura kera twemere kuyigenderamo, tugire umumaro kubo waremye mu izina rya Yesu. Duhinduke kuba isoko y'umugisha, twe guhabwa umugisha gusa ngo twiyicarire, ahubwo duhinduke kuba isoko y'umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwira ngo uhanura, uwigisha, ugira ubuntu n'indi mirimo yose ngo tuyikore n'umwete, tuyikore mu mbaraga, twe kuba ibyangwe mu izina rya Kristo Umwami wacu. Turasenze ngo Mwuka Wera adushoboze Mwami. Iminsi dusigaranye reka ibe iminsi yo kuba ab'umumaro mu miryango yacu, mu gihugu, mu isi, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Mwuka Wera turasenze udufashe, utwongere imbaraga, uduhagurutse, tuve mu bunebwe mu izina rya Yesu, tuve mu kwikunda, mu kwizirikana twe twenyine, ahubwo tuzirikane n'abandi mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Imana ibagirire neza. Iteka Imana akomeze kuduhishurira ibyo tugomba gukora kugira ngo turushizeho kubera umugisha abantu benshi. Imana ibagirire neza. Muzagire weekend nziza, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Kristo Yesu akomeze kuganza imitima yanyu. Nasengera imiryango yanyu, Imana ikomeze kuyirinda. Ababyeyi muri hano, Imana irinde abana banyu, Imana irinde imiryango yacu, kandi dukomeze kuba amahoro. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe. Ukomeze gusangiza link kuri YouTube kugira ngo n'abandi bahabwe umugisha. Yesu abahe umugisha. Dusezerane tuvuga ngo shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.